ya Buremba na Rwemukoma bwahatano batera cya kunini wanyuma yo kutunga ibyapa okorwa mu government ibyapa government baherera mutwaro 8 n'icwe kazonga jene nacyo mukama uri umuhango ukorwa ministry y'amataka obeira yebembeire hurreji ayihanangiriza abantu okwetantare mhondano y'amataka barukurabira umukutunga ibyapa program age tuza kubana mamataka g'abantu abakuba bijize rero na hanyuma baza umubwire butarwa hari cyo kuba tubaretera ibyapa byabo so ntushaba abantu kwejumbira hamurango kurebeka ngo tubakwingura ukasigara rutine cyapa ahubwo kuba bagenzire nibaza kuba batagarukanye cyo mukama yongere yashaba abantu kozesaje umugishogu batunje byapa haha sentenje bangana ahubwo hacamba obwabemiriza ko mutora mutinde abantu kabaha kareba abo hatukubareze n'impapuro wagaruka wavaka ebyabebi nibyo kugira ngo tukore iki turwanye kwanza babihe mwendwana abakazi n'abashinga ako kimwa challenge za project roshanga umukazi nanda kuzo mucyapa mushaka kwenda kumutamu so hatejo kiremesa ibintu ugenda umesha ari mu baranwa bakwenda kwiyo bagenzi babo ushanga amuremese kutunga umukono ben na cyecho ntujumira kandi twaba habura twabashomesa barjo mundwano bacha persons babe barobe byanga batagira wataho mitakari ya mugenzi we tubasikora ibyapa ibikira uri umyeshengero wa Kazo Honorable Dan Timosho ashoboreye kigenderera cya government omuhurreji kandi twe tujyangwe kinkiza ku egitaje na PDM kora PDM ako abandi baza kutunga land security bakwesije amataka gabo gabayambeho na kutunga more finances kibayambe kiyemu endwano n'empondano maka nabaranwa kireteho entunguka uri mukuru w'entebe ya gatano Reverend Samuel Muchaka Tugunda asimire government ihawe bukwishika abantu bakazo sombwe n'umutsibire hati omugombore ya mutamu ya Buremba abashabire abayigize fomu bakatkunusha kine namba nkebe mukoma abantu karsha twayongera kuba rero umuranga batwanye no kushobora umuntu wetenga bona kushanga abantu bona kugombora mubona abantu n'ibyapa abo government innocent zo kubahiriza ibyapa bo abatakana basima government habo kubakorera ibyapa by'amataka gabo ngo habo kuba babere batine sente zo kubyerondera ninye baza Ministry of Lands okutereza umugisha go kutunga ibyapa kunyana arusha amazume oguno mugisha gw'amani kandi ninyebaza government echapa umuntu nobotine masiko kugira ngo rachitunga uko banota amahoro atandikire konka bizere batwegesa batkora buri kimwe cyona mbwenu turiyo tuyina masiko gutunga ibyapa hihihi aga gasha kwa sima na ume hawa tayari west umurkazo kandi ka fayiro